the reason I'm alive. In the house of the Lord, I find my peace. Gazing on in His beauty, my worry cease. I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. In His presence is more beyond the beauty of His grace. Singing in His temple, in His embrace. I will dwell in the house of the Lord all the days of my life. In His presence is more beyond the beauty of His grace. Singing in His temple, in His embrace. Singing in His temple, in His embrace. Singing in His temple, in His Marie hiwa ai kulisi piula mo e nau kau solo pe poke nau whaiva. Piula, pea me hu whangalupe. Ko e whaihiwa ko he sakai a mataele, pea mo e nau hiwa ko e sā me ua fitu, ko e lotu whakahiki a te vita. Ko si hova hok māma, mo hok whakamo ui, te umana wahe ki a hai. Whamalo atu ki he kau solo, Tatiana tā mo ua, tau mā mele moniati, whina mā, siu mano whetoa pea mo sunia ma afu. I whakahiki ko whai maha tau eiki. Whakahoka tuau Preston Lahi tutuka piula i tonga. Ko wingo ako, sinau nau ne Facebook ako Malakai Whaina. Tala noa, ko piula pepa ko si whakaunga tā maki ko e tokon Preston e konstitutuku o Australia. Ko e mau Preston i whoki ke mea i pe ko Sanavir. Aku ange uki whemoe kina pe mo ngai mea. Ngā au e mea ko tupera mautolu ke. Ne kone rea mai tu pega mautolu ke mau whakahau kuatu. Ngā au e lam ke tau whai. Ka kuatu nai taritari whiawhia te koe nui aho e tuku taimi. E ke kau mai e pataha pe koe pōpō tāla noi e pōni. Ki mua pe ke tau hoko atu. Pe pefo ka mareta. Neli. Moleni. Ata e taitari loto mawhana. Toyata. Tau tu taimi ke kau Toyata. Kata. Ke mo kau mai pe taha e pasisio mai mei tua. It's normal. Pasisio mai mei tua. Wata e taitari. Whiwhia te motor ko mo tu taimi koe mea mau ngā ia koe hao santei. Kina te tegu ngā ua pongpong. Koe tau tu taimi ke tau kau whataha. Koe pōpō tala noa tau e whakahoko e pōni. Ki mua pe ke tau kamata. O tuku pe ke u tatake atu i e lotu. Ke tau lotu. Tua maf ke mau tamai whawana whena. Eiki koe. Mai fo tutu uma ngai plan yung mau whai. Ka pau he kai ke kau e awhiona. Koto kula noa bea whenga mau whai. Mau tōnou nou eiki mau kore ke whakahoko i e. Pra whina ngalo eiki mau kore ke kau pe te mato. Tua lau marie ke ne rea hawhoi tuitui e te mautolu. Ke mau whepōtara noa aki e mahino. Mo whiofo whaa. Mau kore katoa ngai mean, mo whaanga sukaisi kau mau whaamu. Amen. Nui ko te atpe whukai whai taitari loto mawhana ke te koe. Pe a keike u i lo i pe koe hae
te tutaki me fai e mareta mau fia ke pa malo mareta ko pe kaleni ko mua mo tu e fohe te tutaki mo e tataki ku tau ngā oe fai ko lave i pe te tano pe ke te au ko e pong ko e mea mau ei mau fo o ko toa pe ko reni ma mo mareta na nai mua i e komiti ka ke te au o fo o e mea ko toa ka ko e fafta i mo fa malo ko mau mau ha o taha pe ka takai o na taki mua ka uia ia mahi no ke na omi ai whakaukau ke tataki ake mau ngā ue whai o hange ko koe Palestine koe haha mo whotutu mo e tokoni koe tau whi mahi no api koe le rei whakalupua ia ki e tokoni o ku whai ki piula pea hike ki futa noa loloa tau tupe ke skeritari ke na ngā whakama ala mai ai tau mua uhinga ai ki whotutu koe ni mau whaki whakataha peheni ke lava o whakahoko atu i social media. Toko lahi au pito e ka tutuku e seria ni, ka kulahi be whakasiosio me i tua. Koe mau whakaamu ia mo mau lotua ke nau hopo mai ki loto ke mau kau whakata. Koe ngā ngā ue te mau whai, e ola le rei, ke whaka tokoni ki hapiako na o hake ki mau tolu. Mau he whonuani ka mau peke mau tu maari e, ka mau whainga maari e, e ngai tāpuaki ko ngā kumau ilo whapapau na e ako i matori piula. Ai rea, ai ulunganga, e wheitu ko to beo mau iai, mau ngāwe anga, pe neongo beo hae, mau tuunga whakaako moe, mau mo ui, ka te au whawhoi tui tui, ko mau ilo i koe a Fiona, mau hapai e mau ngai whatongia, mo whronganga, i kei kia mea whaingata, whronganga mamani. Ko ia ko reka mareta kada ko mo preka ke anga wa malala mai e uhinga mo e tau mua e tau pataha programa ko poni pe fo ke ka lui ka te tu pe ka te ko mareta ke anga wa malala mai ka tau tu ki ho malo Malau apito lui e tari e ai whakata ke kau mahi e pōni. Ko uhinga pe, ko hinga ke whakawhi i pe lui ke ne whai me peha tala noa ke he anga e alere e nau koristu tuku i tonga. Ka koe ki mua ia ko au whanongo o hange nau ki whanongo o koe ke kau a lui ia he koristu tuku piula. O koe ke na e ke ako i piula, koe ke lopo ka mon kako hanga pe ke ne hanga mo whakamatala mai ene ha wana ia o Palestine he koristu tuku piula i tonga, ka pau nei ke ako i piula. He hoko ia koe whaka loto lahi ia ki he kau whanongo. Oi pakoko ai ke teke iau na kai ki o kai ki koristu tuku piula, na kua ko i piula. Na kua ko i piula. Na kula tohi puleanga vai ni. Mo ni na tau si iau ke tonga high school. Ka pau ke hu ki piula. Hu ko ki piula. He kai ki ulawa o sivi me piula ki high school. Whia mau ke aha ko lau tohi ke lau tāri au ki walang o sivi hu me ai. Lotongo ia ko wako i piula. Kai maari e, koe take harape e ki, koe tangata e ko lima, ta auwha. Nai pulea koi a tere si. Pe aloe wau tangata e ki o kore ka lima, ki hau peo me piula o huhe ne kalasi CV, koi ki tonga high school. Pe koe fo ngai na ku ako i piula, pe au CV pe me hio lawa ki high school, pe au alu ki high school. Tana ia ko tonga high school, o kau pe fo ka venga he tonga high school, ka koe loto mo mea ko tō pe ko ispiula. Ai ko tō ngai, nā kua ko peo i piula. Malo. Ko ia koe whamati ke ilawe mai pe ke ho mou, anga ho whakalere ho mou, koristu tuku piula i tō ngana, ma wako atoha mea ke whakalere ake mau ki i koristu tuku piula e asteleri ani. O ku fuolo mai whakamata maki he koristu tuku. Pe taulu e whakamata maki mai me langa ngone hall waka ua. Me hiwa ni mā pe whai e whiri tau ko iau na ku Palestine ai.
lele mai ko ia, mahalo pena lak fe mo igina pe o kore leva o poaki ke hamana ati, ke te malolo i me he ko stutuku. Kono ngā koe lahi ngai whatongia fe fulau aki. Pea hoko mai e hama, na kai ke lava hata uia o hama pea ne kore mai o hui ku mahama haki, ke utoe whoki ange o hoko atu. O mena e whai. O talu koe hoko mai ko iau lele mai pe, pea mahalo pe, kuo wau ka tu unga ko te expire, ku ova hita o iwani mai kuna whela ka ngā ko stutuku. Pea ko pehe, koe whakawhiwhia e te sio ki a Moutolu, ki Amerika, ki Australia, ki New Zealand, o kumou nofo muri, ko koe ke ngalo ko le spiula. Koe whai haka venga mo ngai mea mou tapa mai ai, koe whakawhiwhia lahi atu. Koe maulele mai koe koe stutuku, na lahi kau tangata unau tō tau, whanonga anga. Pea umai ka taimi ku lele i mai e tesi pea mo o whapongi. Ka ku tō tau a whapong ka tō ena tesi. Kai whoka te fulawa e tesi ke whai hamea. Koe mea puk whai koe pōpō. Ka koe whalato lahi koe taimi na mau komit mai ai mo tesi. Ui koe osi koe whakataha koe tau koe toa pe. Mau fui komiti ngā ue koe ia. Nē tāla pe mau tūtū. Ni ka pau ki whikau he komiti ngā ue koe stutuku. Pa ke whapapau i te ke lie ua awhi he tau hoko. Pene hangi ha kalapu o paanga ua awhi. Ka koe pango. O alpe tai mege toko si e ki kalapu ko ia. Koe ke toi fi. Mahalo pata mai lele e ni hi o koe ke toi fi kau mai e ki kalapu ko ia. Koe ke tuko popo. Koe le tuko koe tai mini ke mahino pe ki koristutuku Australia. Ko nu usila pe e taha ai koristutuku o mau whenga o aki vā aufi au pita o pita. Ko nahi mea kotokotoa koe ai korisi lolotonga. Ka pau te nau kore ki nu usila e whakafoki mai New Zealand ke whaupehe ko stutuku. O koe ke aroha tonu ai korisi ia whetutake komita New Zealand ke nau tokoni mai ka whahinga mea. Ai ko New Zealand mo tongai ni o na whetauhi aki pehe ho na wā. Ko Amerika o hanga tonu pe korisi ia nau mea whimau. Asingai kulahi ngahi komiti ko i Amerika. Mo ngahi kakai ke heke na whetutake. Pea ma o toko ni pe korisi ia mei he koristutuku Amerika, koe ki te fōu mai he koristutuku. Pe he peke Australia, o mou toko ni mai Moutolu ke korispiula i he nau kore atu, o koe ke fōu atu ia mea Moutolu. O koe ke toi whai ha whakaukau i kia nau whai, tai mou fōtu utu ua e ngahi mea kou nau whima o koe ke he tau. O koe ke Moutohanga Moutolu o atu, he nau whetutakanga tōna pe Moutolu, pea kulava peke mou toko ni pe he mai peke Moutolu. O kai ke kovia, o kai ke iaha me aia mau ai. Ka koe whaunga ngā ue, he koe ka venga e korisi he kai ke osi. O ko whie whamanatu mau peke kau korisi tutuku, koe tau tokoni ke korisi piula. Ka koe korisi piula ia e korisi tutuku, koe korisi piula ia e sa hawhitu. O ke ia mea ke ngata e tau tokoni, pe kia mea ke tokoni ai siasi. Pe kai ke lava, ke whakapapau ia mea uton ke ngata e tau toko ni. E koe nau tangi atu e nau toko moutari mai e mouton. Koe nau tangi Amerika, koe tangi mai Amerika. Ka koe nuu sila. Koe tangi atu, fōu mai he fōu ngā tōtonu, koe fōu koe koristutuku. Aia, koe whakaamu ke ka hauka pau e lava o pehe. Kai mana tu, o kei pendi i hia hena ia moutolu, e lava pe ke mau mai toko ni mea nau tolu, ia nau whetu take ngā tonu mai pe nau tolu ke korisi. Ka wai ke kovia, ka hapeha ki toko ni lava ke mumau. O maulau koe tāpuaki. Maulau koe tāpuaki a ke korisi. Ka ke mō mea ai. He kai pe, o alpe tai mea ke laheange nau mea kou whie mau. Koe taha ngai palopale ma korisi, ke mahino pe ke tau toko au koristutuku. O ki ai whoki ai paanga e pole anga ke whoi ulu ko toa ku ki piula o ako ai. Ka koe sili koe au ton ke o mai ke korisi ke whaia ke nau ngau e kamata anga o e tau. O ku tuai e ngau e ke sili ko ia. Ka whainga ta ia mau pe korisi kamata anga e tau kai ka se ni ke whalele aki. Ka koe ui koe whainga ta e whapaanga koe he kamata anga o e tau mau pe. Koe tau koe e tolu kua hiri ko hei mau ki se ni koe ne mau he aha korisi. O whakotoa pe ke korisi ke nau kamata ake tau. Ai ko tau korisi, whaki kotoa pe mo ia ke korisi,
Pe kai ngā tai, nā nau whi mau ke whalelei e nau whale kuki. Pako haki se ni te mau o lawa ke whalelei aki. Ai ke ngahe nau ki ngoto umu, mo ngai mea pehe mau lawa koe ke ngawe aki. Ai koe tūku ngai a koe, ka koe, tokoni koe ni umu whai mai koe tokoni. Whakaloto lahi ka mau tolu. O mau ofu pe, kai kehe, koe ngawe a e iki. Hono kei whakalotoa ki mau tolu ke mau manatu mai. Koe nofo muri, o mahino ke mau tolu, a where mo whafo e ka venga. Kau kai ke mau si o ke. Uiai mau peho mo soft spot mai ki tongaini ke korisi. O whaarea mau pe ke pule ako. Mana tui mau pe ko korisi, ko korisi piula ke korisi ai siasi. O kai koe mea korisi tutuku. Ke ave mea ko toa pe ke korisi tutuku. Ai ke whapapau. O ksio mai korisi tutuku, koe ngata pe ka korisi tutuku na ea koe piula. O te o mai he ngahi mari ia, honau ngahi mari mo ngahi pōpō mei tua. Iai mo kakai ke, na kai ke a koe piula. Ke nau sio mau ata. O tau tokoni e korisi tutuku, he korisi tutuku a korisi, tau te ala mai mo siasi ho nau whatongi a totoni. Ke oe si takara e mu whakaloto si ii, hani ihi o tokoni mai ke tau korisi tutuku. Ka koe ngau mu whai, o mau lotu atu, o mau fia fia. Ia mea pe mu tapa mai ki awhi kau mo piula, mau fia fia. O mau tari ake loto hanga maari, mau honga ia au bita na tokoni ko toa mu whai mai ke korisi. Malo. Malo au pita. Ia ha taha ko te ahane wheu i ke lui. Malo au pita. Ka hua tu kata kome moe. Palestini, o kuatu e na whakamalo lahi ki au pito. Lava ki ke whakamala ala mai ai whipotala no aki e kupai. Pe ange pe ko kurea ki mua, pe aurea ki pe, he mawai whakataha ki mua. Pe ko i viai ki fwoi mea mawinga, ko to mai na urea ki mua he mau kamata mai. Ke manatu mau pe ko e api ako ka pe ako asias. O kai ko api ako ko stutuku. Pa o kai ko hauhinga i e ke mau tuku e mea ko to ke sias i kai. Ako e ho o mea ane nai. O viai e soft spot i e ko stutuku to ape. Pa ko e mea mau ke ngā ue atoi. Ko to e mea taha ko mau inga i ai e Palestini. Hange pe ko urea nai. Te tala noa pe ki he experience ko aku. Ko e kei fo o mai ki he tunga ko ni. Oku iai. Kei ki mea e au pe koe haha isiu ki mua. Angai ko tuku mai. Taule ko hau ka seriani mo e teke mai pe tata ki ai sakta noa ke u. Roange ke ko tuku. Pe ke lava ke u alu. Fe mo e kina lo pe ngai whata mai ki man. Kai toki iau ki ngai ahoni. Pe mahino mai. Ai tuunga koku iai. Mo e mahino ke te au. Ai mea ko wako. Na wako i korisi. Na wako ai mai le fi. Au taha ai form 1. Pe au hiki mai rewa ki piula o form 2. O osi mea he form 4 ako. Mau ta una whaka osi koe lo higher living. Ka hiki rewa form 5 ki a tere. Pe au kuiai pe kau koristutuku e koristuka mai rifisi utamu fetu taki mai. Go kama koristutuka a tere. Ka koe ngai soft spot pe ia ho mau loto koe mea. Ka koe mea mau inga ke te au Palestini. Koe whaunga. Koe ngā we ia i osi koe a ho e lava. Ka koe haha whaunga. O mea i behe mau ka whakataha koe tai mini. O ke lave mai koe hae whaunga. E māwai e tau whetutaki. Pei kai ko kuhinga aku na ngari pe ku mau whakangalo i koe mo koe stutuku a piula i tonga i kai. Koe mau kei fo o koe ni. Ko mea mau ingai ho hu mai. Ke lava whakamala ala mai. He ka tik mau tolu mahino apito pe ngā ue ia. Petau e taha petau e ua ka lava e ngā ue. Ka koe channel koe o a whetutaki. Koe tōnau no ia a mea kotoa pe. Any company, any organization i mamane ngā. Ka tōnau no e whetutaki. Mo toa e whala. Whehalaki. E kai pege o la lelei ha organization. Ka koe mea e ke tau tala noa ki ai. O si mea i pe mau koe tutuko e taimini. Ai na maulave pe ke ki mua. Ai whaunga. Pe koe hae channel ke mau whau mai ai. Tau whau tatau pe. Pe whau ia koe. Pe whau i piula. Ka koe osi koe ai ho koe ngā ue lava. Ka koe hae whaunga koe lava ke tau whakataha
He kui kai ko ha mea ko si tuku Australia ta pe. Ko mea ko si tuku piula. Usila Amerika Australia. Ako tui whakapapau. Ko lahi ko many hands ke na wala ko whai mo fua taha. Pea oku toi lave ki kalapu kana nai ko wafe kalapu. Ko whakau pea aku heni Palestine. Ko ngai me ai heni te mau no whapesio. Ka tau pe hae te mawhana, kia ngai mea pen fundraising, kia toko ni mea. Tako mea uke whakailonga paanga mo tala o tolahi hono teke kakai ki tua. Tako pou o lotu, ko hape ho mo toko ni, ko hape ulau pe kai whola, ko hae mea pe whoaki, ke wana ilo ni mata. Whoaki ako tau lo toko toa. Kau kuiai ko e fo i isi uia, o ko whenga, pada ulana koe ma whataha e mautou, ke ua te mauawe aki ai tuku atu ai whafoi tui ho inas. E lahi toko lahi taha koe mautou koni uki matotu ako, la lahi mau whanau, toko lahi toko i lalo, ke toko wha, toko ni maunau ke high school. Pako murini, o ku totongi e mea koto. O koe whamu ia ke, ko mea move forward ai koe tutuku, tau ngā ue pe o whakatatau ke hae merino mo whakalugu fua ka tau. Ke ua te tauanga o whakaatungia ia e kau koristu tuku aki ha mau inga. Tau tukot pe ki loto koe ha ai o nau loto, koe ha loto ona e nau fua ki tau whai a pe a maulave pe ka ki mua. Tau se taha e tau e ua pe tok takato e tau project. Ko the end of the day o ku lava ngā ue. Taku pau peke lava i he ofo whani, mo he vei toka e aki a ka inga. He kei ke lava o te iai ha whetu kuaki, mo ha whetu aki. Ka ku wha māloa pito lui, ko e tuanga atu koe ni, Palestine te mau lave peke iai, ka ke lako mai peho ngai whaunga ki loto ku, mau inga o pito. Mau inga o pito, mau tolu koe koris mui pa ku, koe māloa pe mau mai, ka uia e ngai whotutu, ka koris mua, te mau ke whakapapa i pe. Mo tauhi lea kia. Malo, teha, taha. Ia, ki wheu i bine ka lui, e lava ke ngā whatahe po a te mo i kosu tuku ki ngai ke whonga kono mai ke project. Pe ku au pe po te akoe nau tōru pe ia ka kei ke pau mai e kosu tuku pe koe hae pau parema. E koe ngā ko nusileu nau alunga tonu o ku nau whona te kosu tuku ka ko Amerika mo tau tolu o ku tau tila ngā tonu pabea tonu mai ako. E lava pe ia ka mga tuunga ia ko hae loto ai ko miti ko ni Australia ki ai. Ko hae loto ko miti ko na Amerika ki ai. Ange ko ni mahal bene ke mea i pe leni ho i he ni na ea whakaukau me he Palestine Amerika ke tau project taha i he langa whare muhe ka kai whewhine. Tamai whewhine ko ni kolisi. Pea ko project ko ia whoki na e whai hono whakaukau i pea pehe na alava ke fou mai o au mai o kau ia he ahi mai koe e Palestine koe ni whakamaman lahi siasi. Pea hange ko toi mō li atu koe ke toi whahatala noa mai ia whikau au project koe ni. Ka koe mea whawhu i tui whoki. Koe nau whimau e Amerika ki hanau project lahi ki piula pa koe nau whakaukau koe ai whare mohe koe ni tamai whewhine. Ka koe project koe ia mahana e nofo ia he 12 miliona pe koe whia. I he ngahi ata mo ngahi palani na nau whotutu e nau tolu i he whare mohe koe ni. O lahi au pito pe whakaukau ai ke tau kau kotoa i hono ukuwhi ki project koe ni. Nā tāla noa e project koe ni i he mau koe stutuku, tau ini e ua me ai. Nā e whakailonga in principle pe na e project pe he, ka ki he pōpō koe kau koe stutuku na kai ki nau pōpō nā tolu. Ke whai ha project lahi pe he. He lorotonga o kei toko whiha pe whare mohe tamik whewhine. O e ke langai multi-million nau pe he fulahi. Ka endorse pe in principle na whai hana tala noa i a project. Ai kon tui he taimini. He taimini o witonga nia Edwin. O Edwin i uha o
mea mai ke whai malanga koen kolisi, koe utu ta, tonga for Christ koen ke hua ke he tau ni, ki moe hae Palestini, o hena e twin. O tu ka pau ke ha whakaukau i ho mou komiti e lau e whahatala noa i he the way forward. E ko tu ka pau te tau loto taha ki ha mea e maho inga ke taha pe e tau whonga. Otherwise, te tau whotutu ha mea he, pe hau pe hanta haia, o ne mau e mawhai, authority, ke ne whai ata proposal ka mautolo, and then you respond. Ka hange koe nusila, whoever, e kore ke nusila, o now direct mai pena, it has to go through the ex-student pe tonga. E ka pai lava ke whaha hatala noa mo e tuini lotonga o kui tonga ni. Na lava ke set up ke whaha hatala noa mo mautolo, pe lava ke whaha hatala noa mo nusila lotonga o ki he ni ke whaha mea ke tau. E ko tuka foi e fo ngai lava ke whai hatala noa mahino. Pe ka pau mo ke i pehe beo o klelei pe e fo ngā lotonga ke nau alotonga ton pe ki a mautolo ke Australia sai pe. Ko loka mautolo i si tokon mai pe koe ni ke kolisi. Ka pau e lava ke whaha commitment pe he. Pe to lava fo ke committee mo Amerika. Ko Amerika whai commitment ni e pau na whai te lia pe fo ke taim lahi na usili ni. Ko mea koe ko whakakau ke. Ka pau e lava e it's a milestone. I e tau hanga atu ngai tau whai ngā tā koe ni. Something that we all work together. Common interest. Interest bear goes to the woo in mind. Pe ka pau te tau ngai whaata bea e tau system. Big step forward i tau tolon kato. Pe lava lege tau whi mai noki. Ka anga koe ksio koe ke kau. Kau whai te riha pe a chapter o whatever no ui. U koris tutuku e whanua. I he decision ko te nau whai. Ki au, koe mea lelei taha pe ko whonga koe ni umau whai koe i no sila. O whonga mau mai bea no sila me hen. Whai ngā whua pita le meki. Whai ngā whua pita le meki mo ni koris tutuku e no sila. Pea wawe a whetu taku mo nau tolu. O whaanga pane lava ke peha Australia mo Amerika. Only one system e koris tutuku. E toi whai ngā whua ange pe e transparent yanga e tau ngawe. Pe koutui e toi maapopo ange whotutu ai a koke nau ngai mea koke whia mau. I beginning of every year, ia e nau lisi. Ko hea nau ngai priority. Pe e ko priority ko ia lawa ke tau tānoa as a whole. O e toke alat pe mea mautoro. E oat ka mautoro, o ave ki Amerika mo mautoro ren pa tau tānoa. E me iai lawa leo ke tau siu pe ngai. Mea koe lawa ke mautokon mai iai, tokon ma Amerika pe kua. Pea ngā pe whakaukau. Ka pau e lava, malo, pe ka pau e ikai, pe hape mea e lelei koe ka mautoro. Koe mea pe e whai, e te maupopo e te pe, pe hape mea e lelei ka mautoro. Malo. Malo. Koe ku ki whehu e tu pe, koe connect koe anu usila koe ka mautoro. O ku mawhiri, e na mawhiri e mautoro ha project ke whai anu usila, pe ku tari pe anu usila ke mautoki angi ha project, pe koe ha. Koe, o project koe a koko o mai, koe hape na mea koko o mai, mau whakapāki ai. Usila koe, i project e, koe ki au kia mau iwi e mau to, koe kia mau se niti. Koe ki mea koe ni uwhai, ange koe ni tau pepe koe missing cost. Nau missing cost. Koe, ne hau e ni ihia me inu usila. Ai e koe kau kostu tuku mahalo e me wawau. O ngā tonu ki me kostu tuku inu usila. O kore a missing kosi ma mispa. Na oat koe kore, he kau forward foke kau kostu tuku usila pakia. Na e o ako e mispa. Iula. E whaafoki mai pe kostu tuku usila. Whaafoki mai ki tonga. Ke nau endosi ange. Kore koe na mispa. Ka pau nau loto ke o mai pe o mai kai ki whangaki. Pari o mai pe na mau endorse pe o awe nau tolu. Na sen mai lewa e misi kosi koe ki mispa. Whangi mea pe he. Pea whai ngofua, pea wawe. Ai ango whenga ake mo nau tolu. Malo. Ko e mea mahunga na lui o ke lawe mai e, na mau lawe pe mau whatamu se asi. Malo.
Ako toi au ke tu lolo ko su tuku e tonu e sanga pa te tau whao taha o whae toko ni. Ko hinga pe, he alu pe ko su tuku ia hege, ko tupi mai tonga ke wake fu toko loa yangi ko taimi we pa fu manako. I aseriani ko mato kamata ini ka ku wei ngā taa puta ko su tuku ia hen. Ko ki toko si ibea o nau whai mai take he toko ni. Na ego na e lahe fu i katoa na whai wafi o ka i wafu atoru, ko ne reflecto tonu e koe o moral koe ko se tuku hen. Pakapai au ke tau ni i o topa u te tatau pe, o fui no molo ia e pusila ko se tuku hen. Ako e ngoi whakau kau. Ke tu lolo aia e whi mau i kompain katoa u resources e ko se tuku o whai toko. Ka koe ngahi mea whakoe nia, ko pau peke mau au ke mau ko se tuku whakalufua ko hana o hana o loto. Heke mau mato whahatu o tōni hei. Ka kono mo ni ko foi step ula ki ke fata noa a kau ki people ko se tuku Australia, Amerika, Tonga, mo New Zealand. Ke tata no e foi whakau kau, tala noa e me whaunga ko e whakalere aki, pe o mari foi whakau kau awelewe ki he ko se tuku kātoa. Taka ta whokele kono whanua malanga e foi concept. Ke lava ke tari he o ko se tuku whakalufua. Peka pati nau tari ko hange ko lau ko foi milestone sai ko inga ka hau ha foi project taha foi ala ka do foi chapter fa ko ni e mama ko do time ni hango ko se ma do lu na to to ni ke ko si ma se de fa ke ni ta ko si ko time ni o to ta la ke ta un ke la ba fa la ba ko e ma sai ho ko ka wa lau na ta no ka to he u ka officer o chapter tenga pau pe waha taha whi huma ka waki tō tāna i whakaukau pe koe hā koe ngai neo au ke whakaukau pa te ko mai ke ko te tuku whakauku malo. 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 Raha taha ko waha ne whihui. Ana, ke tōtou hiki ako ni mang. Mga ko na ko tāria. Iyo, whamaloa ke Palestini mei tonga he hu mai o whamaala. Ko kuanga ko sio atu ko hinga he ko hange ko lau ko alui ko koristu tu ko tonga aya o ko tau tolu o ko ke tau koris lo tonga o tau koristu tu ko toa. Pe ko anga ku nau to hu mai o whanonga tu ko he ne whakamatala he whaunga koe o kuwhai e no sila aya koe tonu ia. Ke anga sio atu ko hinga he ko hinga ko koristu tuku a tonga o ku koneki ke u koristu tuku u whanua muri. Pak mo oni pe ia. Ka ko hinga i he tu ko he taimini he mea koe na tau whawai ko hinga ko koneki ma apeti. Koksio atu ia aku ia ki he komiti koe a koristu tuku koe a tonga a lui. O to tonu pe ke nau waha nau whaunga ke nau ngau e whakataha pe a mo peti mo komiti koe ai ako. Whakapaulewa te nau agree ki a whoi mea taha e hau koe whoi tutu uni ko ia o ku hau pe ia o ke pehe ko hau ia me he komite ako kai kehe ai whaunga ia ai koristu tuku. He koe ngai koe hau pleva ko ia o sio leva muri e tokoni e koristu tuku ia koe ni ki he mea koe projeki ka wia e u state ke he ia o nau pehe nau tolu ia ke nau follow nau tolu ko he ngahe ku ua rewa ai foi mata koe hau koe mei tonga. Kaka pau mahalo e raki whengai he ko uanga e ku ilo i koe koristu tuku pe koe aena i tonga o mei pe koe pese te hive ia nau tolu o nau kau i he komiti koe ai ako. Ka ke ilo i pe koe hamea o toi ai ai ke ka koe ngā te whanonga ki he lau alui o moone au pito ia koe ngā te tonu ke whetu utake atu e tau koristu tuku ke koristu tuku atonga ka koe uhi ngā pe koe anga e whaunga e whetu utaki mohono ai mai korak o mai e projeki kai ke koe anga pe e ki sio at me tawako ia malo. Malo. Kita pe kau jihu atu maleta fa memore
Palestini kana pe kau atu se hui ko ni ka te koe kau toki lava ke koe dai ai au ilo ki he u project ko ni a go lai peri ko lok sai ni si puta hau paperwork ani ko na mau pena ke kia hao mau ko kia mo ko listutuku pena ia hao mau kia pe ko ani ai lai peri pe mo lok sai ni si ai gum os finish lok sai ni si ka ko fe ui pena ia i lok kia pena approach ki mo tolu Wate koe a piako pe ikai. Ikai. Umea ka toko ia, even the Koia. document, umea ka kia I loia kia. Tok whanau pe Malo aku. Sleiria ki, umea ka ia. Malo a pito lui. Malo. Pe te talanoa rewa ki ai. Hange ko kulau ane nai, ko communication ka ata tuka ni o ku kai ki wheo kata. Te tau talanoa tau toluia ki ha one channel ki a Sleiria, Nusila, pe mo Amerika. Tau osma o whakau. Te mau foki mo ia ke mau komiti. Ulu aki, tau ki whainga nge ke kamata ngā ue whakataha a tonga. Pe tau lava, hei keke lava ke tau koneke atu ke koris tutuku koe a tonga ke a Steny Lui. Kei keke whawhenga aki mo poate. Koe mea koe, ai ko kusio ke ai katakpe, o koe ka kutuku ki tu a hataha. Ai koe rock step ia ke nau whehoko taku. Tange beko whaarea ki mua Palestinian. Ko mau tolu he ni koe vale laupe. O kei ke mau sio tonu, physically seen, I project pe koe hae whau goa a korisi. Pe koe mau mea pe whai koe tāri pe. Pe taimi lahi te tau tāri pe, ta goe koe nau whi mea tai koe whi li mai pe. O hange koe ko o lau, koe apiako asias. O koe apiako a korisi tutuku. Pau ye e nau ngai priority, hango lau, kamata koe tau. Tō mui mai hau ai crane, ai pure anga ke whi ulu, ko o si ai hanau, capital po hanau paanga o tāri ki ai. Ka go fotu atu pe, fe kai ula kamata me I tonga, whamore pe lui koe ke fie poto. Ka go mau mahino ni ka te au mo mau komiti, te mau foki mo whi whakaukau, o tāla ke toenga ko ristutuku, ke tau, this one channel, e tau whetu taki ki tonga. Te hange ula nai, o mau fo mai ke ta whakoe ni. Ka whamalo o mala ala mai meni. Ka kimu aia, tau whenga nge ke whenmahino aki ai puate ko a korisi, pia mo korisi tutuku, piula koi tonga, pia lava rewa ke tau toki. He ta koe o na keke si ilo kia e, mea kia Palestini, pia ku ilo I pena ia e, pai ngā loto. Na keke loto fia, mea ko haa na whau hanga tono e pe. Koe ngai, ta whaaki u tono ke tau to au pito me, whonga e tau ngā ue. Ke ua te nofo a tātou whakau mai ku ke tuku I ono sino, let them down. Ko ngā koe anga tau whetutaki. Tau hanga mau peo hiki I pe tāgo toa I one channel, ka ki mua ia, tau ki ai angea tō ngā ke nau lak whema inoa. Perau toki, ka e tāri lewa e u, kore sutuke u. He o kosi, pawhai atu he si mea mai Palestini, ta koe na kei ne ilo ia, ke kia whekau aki hane mahino, ki he, koe whanongo tala noa pe. Ta koe ngahi channel e tonke tau foki mai ki hele rei whakaluku fua. Io, koe osi koe a hau e lava ngā hoe. Ta koe lava pe mo fia mo whakawheta. Ko koe ka lava e whetu waki mo whelawa. Malo. Malo. O tu e whai, ka pau koe me ai au ku he maki ai pe alu ki ai a Australia ki whai ha whemahino aki pe he lava e ke whai ai he pure ako. Mo tare ki ta ako ke whakapapau I tongani pe mea kotoa pe whemau tokoni. Whakoris tutuku pau ke whau mai koris tutuku tō ngā pe toki aruai ki mōri ki hange ko mō tōru. E taim lahi. O ki kai whau atu me he pure ako. Kau whai ako whau atu ia. Me he ka whakoi e si. Ai a ka whai mea tonu au pito whai mahino aki ai. Ka pau e whai ha loto ke whai ha tala noa lewa ai kau Palestine, tōn Palestine mo sekretari u wa a wha Amerika tō ngani Nusila pe whaka mo tōle Australia
na lava ke foi mahatai mi uki tonga nei ko na e tuini na lava ke foto tu ha fe pota no aki hange ko ni ke fai a fe mai no aki ke mau ko to ai be ni me no sila mo tol me hena e tau ta no ai be hen mo pure ako pe ke tare ki ta ako ke fa fe mai no aki pe ko ngau ele va ko ia o tau ngau pe ta tau pe ta ko ke te fa fe ta mai no aki lava lele ki fai fatongi ai o kostu tuku i tongan ki ako pe ke tare ki ta ako e siasi e ona do fo ha mea ki a motolu ta fo mai kostu tuku lava pe ia fai ta ko tui e fai be he lau mali le lei hanga mali pe e toko ne ki tau tolo no kato ka mu ka ta ki pe he fa la he alo to me ai hange koi ke tau fe mai no aki tau tolo na me ko ia ko pau ia ngai fe hala ki ngai fe tu ta ki pe he ko tu ko au ia ke tu ko ki he ko no fat me tonga ni na don ke to proactive yang he si o ki ngai me ko e si asi mo ko si mo ma tu ka ko stu tu tau to pe i loto pe tau ko stu tu ku pe ka ngau ia si asi i loto pe he ngau si asi pe i loto pe mo ko stu tu ku pe ka ngau ia si asi i loto he na mo fe ngau ak pe lava pe ke hu ai fe tu ta ki i tu a me a ko ni tau fa ka ki ai ko me a mahu inga hange ko me ta no mai ki ai Malakai ne o le fo o ne o fo o Malakai ka ke tau ke ko hiang ha ta no ko ta ta ngau le ko ke tau ke ko ngai me a ka ko ta fa ki ko ni ko hoko ai pa ma ko ni ko communication ni pero about lack of communication porque communication breakdown e ka ke tu ki hata I put it on myself ko a will don ki fai nga mea ko ia lea ke kau ngā ko si asi o whekau ak mo nau ngā aki ki mo tolu ko istutuku o hange o piulai a koe ako ia ai ko istutuku ka koutu i koe ngai whotutu lele hin whai mai Malakai ka wai te tau te ka matau me hin pe ka pau mo whi mau ki wha whotutu ki ha tau tala noa pe hin ka hau whawe mai within 14 days i lota wike ua i tonga nei ko e tuini na lau ki whahatala noa pe tala noa mo motol tau kau whata pe o sianga tala noa ko iau tau mau pe mahina ta pe a miniti leva pe document leva e tau whata ko iau tu whatakai ko tau mape ko tau hala whono ngai ki ka au ki ni hanga tataki tau tol maru o hanga pe whakau ka malo Hello. Ko pe ke toki hua tu e. Ko ki foto whakau pene a, ko anga whakau kau. Fe ka pau e ai whi komiti e taha, o i pau whi komiti international, ke hau ke tokoni, ko whakau pehen. Ko whi komiti koe whau, kau ke Palestine koe seasi, tau pehe mo puri ako me tōen puri ako. Ko whakafofonga e koe mi seasi tonga. Pe kau ke me kau ofisa koe koe u chapta, papate ke whima ke while ha komiti, hate kau me pa ke pate while mai ki loto. Ke huanga tonu pef, me he poate ako ki whi komiti ko ia a ngai tokon ko whima me whai tonga. Ko sio pe tene hanga o to ngai whetai mai no aki ai, pe au i loto tonu e kau representative u chapter ke whakasisi e longoa. Ka koe longa puki whotu whakau kau ke tuk whahatana noia mui ki ai. Ka koe tui koe koe hanga la lui. La ki whaha whakataha e ngahe u kau ofisa pe u chapter ke whakakau kau koe ne move forward ka ngai whakataha. Pea tok step mi ai mea koe mea hako. Koe pe malo. Malo len katak pe kau wharea kau kitoi hua tu pe. Koe whapapa e lahi apitoi. A whautu are ni. Pea koe mea kou tau hawa e aho ni ke tau whepo tawa noa. Koe haho whotu te whapapa e lahi. Ke whotu a te au, ke whakau kau. Ko hake koe ka hingo kono ai ma komiti. O they have their own task. Ki siasi mo e pure ako. Ko uhinga ia koe o kuiai a Palestine, mo skeritari. Ko ristutu piu lai tonga. Ne o be e na whakitas i nao seke koe toi whakau mai Palestine mo e pure ako mea.
They have their own. They're going to concentrate. You have whalere siasi, whalere academically ai apiako. Ke ua te tauhanga to whakauesia nau tolu. They stress enough to do what they're doing now. While we do have another activities on top of their head. Ko anga bet for tu. Naka te poini pe ta e kata pe Palestine. E mata lelei pe whenua ke tau fou i se nongo pe ta. Manatu. Ko anga koe tau tala noa, tau concentrate pe I piula. Kau gai mo mispa. Gai mo pila si. O gai u apiako ai siasi. Tonu koe soft koe neon, ko rere mai mi vava. O gai pe sofa, o gai whaki nephew, o gua koe I mispa. O kou pega ki whamala ala mai. Ke whakakau ma mispa. Hei kono, si hange pingu mo ilo pe na mau whakatae ni kau ma whakau set mataere. Na nau whainga pena tolu ia nau tolu ke nau tokoni ki mispa. Pea whakafo o whakau pito. Ka koe ngā ue whakaluku fua, ke toongo fua koe ngā ue, kau whakakau a mispa, ko piula sii, ko maanga ia. Pe koe haa pēha nau whainga whakifie mau, whakavave vave, ta wala kia. Ko hange kou tau concentrate pe ta toli piula, koe anga pe whakatu watu Palestine, ke tau kai whakatawa ne o kope ke me mipa, ke tau ki whakakau mai utoe ngā koe apia. Apia ko a mispa mea. Ke koe ako pe a siasi, o koe ngā tau ngā ue koe ngā ko piula. Ke kou tui lai mone koe ute, koe whira klapi a piula, ko mispa. Ko maanga ia, ko piula si. Neste a whira klap, koe nau apia ko ia, o elerei ko anau tolu, te nau haurewa ki piula. Ke ua nau ospe me maanga ia, mispa mo mea, pe nau pepe ato ai pe. Ke tau hanga to ki whaka, o mai e whaki apia ko primary, pe mo mispa, ke whakakau mai tau ko tala noa. Malo, koe anga pe fotu. Menipa. Fotu mau inga a pito na mga kai. Tau hanga pe foki piula. Ka e taimini, pe whanki apiako ko toa koe ni, kui ai sāpate mawahe ai he tau ki mispa ko piula si, pe mohiri ati. Ai uke fui sāpate koe mea awha ko toa koe ko alka nau tōru. Pe au mooni, koe tau tānau koe ni, koe ki tau tānau tātou ngai project la lahi ai whanki ako koe ni. Koe pe nau whanki fie mau. Hange ko mispa e nau ki misin kosi, mo whanki mea pehe. Ko tui lahi. O tui lahi, o aonga au pito. E koe toko lahi, hono whakakai mai koe na piulau hau me whanki ako. Hau me whanki ako. Bea o tau tui. Koe katau ka tokoni ki whanki ako, koe mea tatau pe. Koe kau koe stutuku koe I piula koe I Amerika. O ki ai beho nau konga ki mispa, beho nau konga wawa. Koe kau whai tamaki whoki na toko lahi. Pe whai pa hune lolo o wawau. A toko lahi o dominati ko toko toa ki tau tauru. Kai kau whaka mawhana o pito hono tokang ai ki na mai whanki ako iki. Koe whoki wha asi o tau me nof pe tau tolu he whae koe ni ko piula. Kai hene pe heku ako ki tau tolu he whae ko piula ke tau tokang ai ki na ai te hina. Mo toko ua hui ki anga te tau tolu. Ai e koe ngahi ako e ni koe una whanga fit mai whanau ako ki ko ki e ko rispiula. Mahu inga ke kau mo ki nau tolu. He koe ako toko toa bea siasi. Alo, oku ate whainga maari e ki he kau whewhine pe waha nau whehu. Ia neri mo to iata mo atu pea mo sāpate. Ia nau mea nau whe rea mai ai ki he Palestine e korisi tuku piula I tonga, ko mo taimien. Lau ke uleat maleta. Ia. Ia, ko ia, malo apu to lui aho. Ko o humai o mea. Ko tui au ia, mo ne la whahina. Ke o te tau toi ai tatu hako omiti ke kau mai a whanueri mea. Nau nokuna tō whai nau kum nau mari. You know, he koe na ko lui aho ina kutonga. Pako tau mea ko toa, koe are te ka lui aho. Io ka whawhiewhia ka pau te tau, ke tau taha koe ngā ke tau whengau aki pa mo korisi tutu koe mi tonga. Koe anga pe kui whakaukau ka pu. Hange koe lau mo oni, tau si teke pia piula. E kai ke ngalo.
ai ko lisi na te ako ai ne ngombe na te alpe kita kai e te lunch piula kai kai te si ngalo a piula pak mo ona fa hina si ka ma mispa mo da mo mangai da mo piula si ka pio fra te ki aku te tata no po ko ia pe malo Malo. Malo nele. Lui, ko loltonga fo ko ni ma fenga fo ke foi project ko helai peri. Paka pauleva te tau ngā ue whakataha lewa ka pau e te mo whaka ose foi ngā ue I don't know. Ko anga whakakaukau ka pau te mau loto ke tau fōu taha pē I he koristu tuku koe a piulai tonga. Aia ko te mo hangarewa o manage mai e fo I project ko o tokoni mai ke manage fo I project lai peli ko hingaka o atu pe se ni di ka mo tolu ko hae lewa pe te maurere pe he mea kono ma he ko mea ko maurere ai mi ko o tuku mai pe tia ke mau kumi ai tu funga mo hapa ko osma e tu funga mo hae mea ko ia ai aku fai atu ko eleni o fai hanga tonu atu pe ia ko halewa halau ka pau lewa te tau alu lewa fonga ko ni ko fou ia I he koristu tuku piula ko atonga. Aia ko hae lewa whai at lewa te mawhitu take lewa ka koe, ke whakahoko koe ai o manager fo I ngā awe I tonga, which is really good, ka ko eke pe. Pe koe... Mahalo ko lele I tahe tai mini foki alu koe mea koe transparency. Ke tali ui ke ngāua koe ni whai, ka pau ko ha project ko tukwata ka mo loto ke whai, ka pau na forte a mautoro mo loto ke whai. Ko mea lele I taha ka pau lawa ke mo lawa mo to ke mo mau ha mo kau tufunga. Pea koe paanga mo mea koe toa ke ngahi a mea ke hau ngā tonu pe ke kau taha koe ia. Ko si ange koe unima koe e fōwai general koe mea. Koe lele I tahai. Pea ka pau whakaukau ke o mai toko niki hen ke koristu tuku ke ne hendo. E tok whai e tala noa ki ai hiri whakataha mo I kau ulu koe ni ngā hi chapta koe ni. I think koe ke whakasi I pe ha whahinga paropare ma whikaku mo silini o mai ki whae ka ngā aue mo mea. Koe si ange ai ala ki ai ta peta. Ai koe angai koe whakaukau ke lava lewa ke tala noa I mea mautolu mo mautolu hen mo pe hae viwa Amerika pe mo Nusila. Ko hae whaunga unau pe he rei taha. Kai e lava pe ke whae ngā ue, ko mau kumi hen hani ihi. Mahi no te nau lava whae ngā ue. Ko hae nau totongi e o atu pe whahangatonu, ke hau whahangatonu pe si ni e ki akaun koe kau taha koe ia. Ko tu ko lele I taha e. Ko ni Iyo, ko tu ko ni fo I Liberia ko osma e taha tu funga ia e reni ko sfai e reni fe tu taki aya ko mausio atu ka paule ko ai ke mo fo mai te maulava pe mautoria fe tu taki hange ko fe tu taki pe reni ke ka te mau sa ia ka pau te mo ai pepa mo ki a ahi mai ke nga we o hange ko mo he ka pa ia hataha ia mo tolu ke mo mai o sio pe ku tata ko ai me kon ko fa matala mai to ko taha ko ni ne fai ko ke Liberia he koe whake maulava sio a ke maulava iai. Te maulava motolo o like supervise. Te maulava motolo mea koe ia. Te maulava. E lava ia he koe se tuktonga ni o tokoni ta whako ia. Iyo, ko hinga ke he... Mausi iai ko hai a ngā ue. Ta lava peke mau uri po te ngatonu et vawe ka motoko koe tukunga koe ngā ue. Ngari tō mui. Ngari mea pete maulava e mautoro o whai. Which is physically, yeah. E lava e mau tolu whai mea koe. He ko hinga ko mau palania ke whakaosi e mau library project o ko ilo I whingai toki whetutaki mā peti ko loto e school board ke hufi he e Palestini lahi kona koe me Amerika ai loksai nisi pe aku o ku nau whenga I ke mau kotoa mai u mea koe mau mea na whakaosi no mau toki senti atu koe te si mo u te pire, ko hinga ke a whai mo ata, ka whai mo whakotu u ke eke mau, ko hinga ke hao kua e Palestine lahi. Pa koe fo I news enen, ko toki ai atuenia aku he mau komiti, a fo I news ko ia, ka koe mea whakawhia e te whanonga atu ko osi ha mau ki mea,
Pea koe mea rewa hoko rewa koe whenga I ke ose e mau ki Laiberi. He ko hinga ke lava. Pea, pe koe haa lewa e mea hoko ia. E toki whahi no tala noa I ona ia ka pau koe mea whakakatoa. Ka ko e ai pea ka pau ko ia. Ai te mo lava lewa e mo tolu e koristu tuku tonga ke mo toko ni mai ki hono supervisor fo ngā ue ko he Laiberi. That is a big help, which is I like that one. Ko hinga ko tuku a te mau whalala lewa kia mo tolu wai ha taha ke ni hanga o ke hoko ia koe mata ia mo e te ringa kia mau tolu. Ain kai whai atu pe fua ia ngā ue mo whai atu pe me heni. E koe oksai malo a pito koe na ke o stari mai. Lava lele au pito ia pe toi pe wike ua mo konga pe koe wike fiha pe pe mea. E ka mata pe si o kia ia bongbong pe koe hai tukunga wau ki ai u mea koe ia. Koe Laiberi e ke a uia koe koloksa inisi a tala mai koe la hufi iyo. E whai si o kia. E whai si o kia ia ka mata bongbong no si ofi. Ka ia hatu kunga e anga si o kia bongbong. E whai ki ripoti. Wawe atu pe a bongbong. I rea whai bongbong. Malo au pito. Malo. Aku... Malo la pito Palestine. Toha koe ta whaki pia koe ni us mea I pe mau komiti mo ai tēnu ko ka o ke mau whakasio mai ha tufunga. He koe lau koe mau heni pe wale lau atu heni kau kai ki we do not physically ke mau sio ke quote ko o mai o whakatakau what is physically in the classroom. Ai koe mea mau inga ia ho step in. Koe mea mau inga I ke tau fou pe a koe senologo ia. Ka koena ko ke si whamalola hapito taria e kore koe ni high school tari. Kai toki whai whakataha ki mui mo e toinga me mipa. Ke tuunga koe ni kōku ia e senologo te tau fou ai. Malo. Malo. Pito e tuku taimi mai Palestini ko usio foko taimi ke tau lahenga me ke tau tala no ai ka ko osio tau taimi pa ko taimi ke malolo ke ngā pongpong malo au pito e koe ni ai ko listu tuku piula ia steriani ka pau te ahata to e fierea o e ka fehui pe kai kai pe tau whaka osi ai ping. Ia, ko toi malanga pe po ni. Na hinga pe ku Tau whaka osi ai ping. Ia na hinga pe ku whakao e kwatu koe whai fotua ne nai. Ko hinga pe ia he ka pau ke kauha whafofonga me he a ko pe koe sia siki ko miti koe na whakao kau koe ai. E ai pe taimi te nau lau ngā mai na ke o mai o nau voice ki loto. Ka koe mea ko whakao kau ki ai. Ka pau ai whai ko miti koe ni. Tau pehe ka pau koe mea ka tue whoka to I tonga. Pe ka pau ia whiha laki he u channel tau aloi. E hanga he u chapta koe ka mea o kutukua ki a tonga. Koe mea whakao kau ai e saenga na whotoa whai ko miti kau kei e kau me mipa me u chapta. Ka ha mea e hoko, koe kau tamata tonu me u chapta koe na naware e mea koe. Ki o te tawhanga tua ki a tonga ka ha palapale me hoko amu. Ko hunga ko ngu whakau kau e saenga na whotoa whai ko miti o manga whakafunga me u chapta ke na wanga o whai tuatuni ke ngai projeka e ako. Ka mea whiha laki ai. Each chapter is responsible he usana ka whakafunga. Ko ia vema. Malo e leni. Au sai ho foi foto o ka ko mahalo ko e ke tau tok whakapa tau toki mui. Ai ko mbrak ki me whai ko tau sio pe ko hai fonga tau whakatai. Ko foi me ko ke tau whakataha ko ki ai e tau komiti mo fai pau ke pasi, pau ke alu ke floa toki. O si ko ia pe a whai lewa ko tu e pau pe ke a komiti. Nau hoko atu. Ai ngai whau ko mo communicate whakataha pia mo ko listu tuku atonga. Malo. Ia. Tau hena, tau lava ke tau. Malo la ia pito ka me mipa. Tau te fito ki e Palestine ko si tuku atonga malo mai no to pe me tau. Fe po tala no aki ki ai. Pe ku
ko e tunga ko ia le ni experience a pito ki ko 21 first century a ko lau ka lui a ho ko fasisi ko ai fetu taki ka ta direct pe o ia pe na ta fa fetu taki pa ka te fasisi pe e ku tata pe to ta pe no fatongia ka ko tu la mai no pito e me na ta po ta no ki ai ka ko fa ka tu pe palestini ko tu ku mai tonga te mau foki te mau po ta no ki mau ko tuku a kai ki lave kai ko se me ai pe ko tu ka Australia e tu ngo mau iai a New South Wales mo Queensland mo WA Western Australia kai ki lave kai ko ta fa kia ko tu ka Australia ka ko mo fa malo la ko la ko fa mama perché ka fa mo pena ya mau fe po ta no aki fa ka tu ngali fie poto mo ko matolu ko piki hama tu pe ko mo tolu mo fai fa kauri pe ko fe fa kau tau ta ko ta nga we ko ha pe mo tu ni ko me fa ngo fuata e tau fe nga we ak fa ta ke tau fe lo toi mo fe mai no ak ko to apene ku fra fe atu ki a mo tolu ko to pe ko su tu ku mo si o mai ko e tau nga we ku ai pa ko ke tu ko ni ke fa ma lo hi ata au ku ngau e ki pe o tau loto ofa au ko lau ka lui a nei o ia pe ki soft spot i tau loto a ki ta fa aki ke tau tokoni ai ke ko piula para le a fa ngamari o ia e ma fu tu o ai piula ai to we ta ke ma le ki ai ai po kalama ke together great and made to fai isune ka te mau fa ngo pe ke ta fa ko ia ai to ko ia ka go mutol go na ko suzuku ko ya me fa malo fa pe ta wongo ta lo ko to pe ko no fe murini ya no ka to ngia ka ko ke fa ngo pu ai tu go ta ya fa economica e taimi ka ko fa malo la once again ka ko e presten lava mai fa to ma ofa ka ko ta lo tu e me ta fa am ko ha nga u e te fa po ta na ke po ni ke fa oko fa ta pe ke fina ngalo tu ko me ko melino ai ka inga ko me te ta fifia whakalupua kai. Nā whamalola hea tu ka whiwhine, mo tolgo na ka ke ulawe atu ko ke ilo pe ko hai ui loto, pe ke aren, mo hai pe o kusio mai e programa ko ni, o na tau fo ai, tau whakaloto la, tau piki be, teke pe. Neo pe ko hai tala noa ko hili boi, ngai tala noa ka ngā pi pe ko hai ngai, tala noa te whanongo ki ai, o na hako e ka mea ke whakaloto si ai tau ngāwe, tau teke pe. Pea, ko le fa mo le tau lo tua pe tau ngawe me ma nga tau lo tua pe ko a pe no fina ngalo e tau fai fata tau pe kia ka ta pe presten me tonga ki mo pe ke tau fa asi ko le fa mo ka ke fa asi va pe tau lo tutuko malo o to ma fa malo atu he fa mali mo fe va aki fe va aki o to ko mau loto ga i ne o mau pe ke ko spiula mo nga hia ko ese si o malo atu tongi o mau loto e tu ke mau fai hanga au e aunga ke tau tupu e whanua mau fa malo atu ki he ki komiti ko ni Australia mau kau fata he fefin tau pa ki nau tolo iki fok mai ka mau tolo loto la ke mau ke veke fai hanga win ke ko mau ngau ko ni ko ngau ke a Fiona pe ko ngau ke a Fiona ka i more da aunga yo tua tau poki ko to mau tolo ke famole mole mau tolo he matai valea ke fai nga hi fatongia na to ton ke fai ku hi tali mo mau lo tu he poni tau poki ko to mau tolo Jesus Christ ko mau iki amen Amen. Malo apito. Malo apito lui. Ofat ke ate ai. Yo. Malo. Malo apito. Oleni po pahina. Good night, everyone. Good night. Malo.